She handles the money. Faranga bayamuhaye macace niwe yibanze. Abayamuhaye ni Morgan Gretchen guriya hakurya hanze. Mugore reba nabi basi. Areba hakono ni nk'imfizi yica. Imwe itatunga urugo. You in? Uri tayari kuza muri twebwe yo in? Able to handle a lot more than that. Because if she has done what you think she has. Avuga tumari mbere ko nza mu ikipe yanyu. Nyene banze benkintu kimwe niba Morgan yarakoze ibyo ukeka ko ashobora kuba yarakoze. Sarah. Kuri Sara yaramwishe. She's the weak link. Menya ko agiye kutubera imbogamizi. Agiye kutubera ikigusha. And he will find her. Kuko byange byakunda Michael azamushaka makabonye Morgan kugira ngo yihorere. And then Schofield will find you. Kandi namara kubona Morgan nawe azakubona. And me. Nanjye mbone. And I'm not paying for your mess. Kandi nge ntabwo ndiho kugira ngo nicudire amakosa yanyu mwakoze. Kwa mwarafashe Sara Tancredi mukamwica. Mwakoze kosa rihambaye. Or are you out? Urimo ntabwo urimo mu ikipe yacu mbwira. Amen. Ndimo. Ntabwo nzi ni ikipe y'iki. Niba ari company sinzi ngo yojya mu ikipe nyabaki. Mahoni yemeye kuba joininga yarahagurutse kumba ku ruhande. Uyajanga mu rugo aho Wisla yaratuye. Aho umukobwa mutegeka kumureba ni Sofia Lugo kumusura. Ngo ahangaha hari ibyo bashakisha. Bona kono ka briefcase musi gitanda. Fongo yangaha biranga combination ntayazi. Harya ngamuze ngo ni password code ntayazi. Mwana mimbunda ya gato nkwereke. Kuri imbundi biremereye. Ni nk'inyundo. Bona mako ni byandiko. Jason Leaf. Hangara amazina y'umuntu Jason Leaf. Hariho hangara raporo yatanzwe umuntu waremeze ngo guserivira cyangwa kumucunga. Bacunze yajyaga umunsi wose ukabyuka ko yirukanka sport akora nyuma yavuye abantu bavugana kuri telefoni byose. No. If it's important to Whistler. Nimbi byose mfasha ngabiri ari ibintu by'ingenzi kuri Whistler. Important to me. So nanjye kuri nge ni ingenzi. Hold on, Michael. I get to Whistler, I get to Gretchen. Ningera kuri Whistler nzamuca wongere kuri Gretchen. This is the one chance you, me, and LJ have to stick together. Umva mwana nende rwose tubonye hagati yanjye nawe kugira tugira umutekano nyine na LJ tuvanga dutekanye tugenda hano bari ambare twituriza tuva. Ntabwo natuza. Bishe Sara. Nimba utekanye kubonye umwana wawe nge ntabwo ntekanye ko ntabwo mfite uwo nkunda.